Zulkifli jani tangkepe ajak Polsek Kuta. Yang nguluk-nguluk ngadep mobil BMW ane tidong gelahe teken Novarman AR. Kanit Reskrim Polsek Kuta AKP Made Putra Yudhistira nerangang, kejadian ini ento laporannya teken Novarman AR. Uli keterangan korban, pas Minggu 23 Mei, ia sedang nginep di Hotel Grand Suri, Jalan Raya Kuta Badung. Nova lantas tanjenina mobil BMW ken Zulkifli. Apang guguna pelaku misi ngedengang foto-foto BMW ento ke korban. Novarman ane dadi pegawai negeri sivil ento lantas setuju. Pas hari Senin 24 Mei ia buin ke hotel lakar ngideh uang muka. Ulian dot ngelah mobil ento Novarman transfer 2 juta ke pelaku. Hari Selasa 25 Mei, bien korban transfer pipis 15 juta ke pelaku ping pindo. Suat nerima pipis uli korban, pelaku ane ngoyong di Jalan Kampung Islam, Gang Artis nomor 2 Kepaun Denpasar Selatan, ngabang mobil Kia Rio warna putih ke hotel. Mobil ento dadi ange jaminan sambil ngantiang BMW teke hari Kamis 27 Mei. Pas hari Kamis 27 Mei, Novarman mari nyemak mobil Kia di basement hotel, lakar abane pesu melinasi, saget dapet tange mobil Kia ne subesing ade. Mare cek di CCTV, ngenah aja ke dadua menek motor, mencelep ke basement nyemak mobil ento. Masa kena uluk-uluk, ia lantas ngelapor ke polisi. Tim Opsnal Reskrim Polsek Kuta lantas nyelidikin kasus ento, pelaku ternyata subuh melaip ke Lombok. Akhirnya polisi ngidang nangkep pelaku duga serbo 22 September. Ia tangkepe di Umah Kurnane wilayah Pemogan Denpasar Selatan. Zulkifli ngaku nguluk-nguluk korban 35 juta rupiah. Pipesne ento anggone ngai kunci cadangan mobil Kia Rio di Jimbaran. Lantas anggone beli baju, HP, sepatu, mayah cicilan motor ajak bange Kurnane ken matuane. Pipise ento masih telah hange dugas melaip ke Lombok ajak Banyuwangi. Tim Bali Express ngelaporang.